Ala fai mai ai whanunga le leo le ni tai au fōu, ma lole soi fō manuia, tai au manuia i lu tātou wa tunuu, ia i le lofa ma le anga le leo le tua, ia le awa mawhai ona tātou au lia mai le ni aso fōu, ma le ni tai au fōu, leo ngā tutono le ni vai aso, ia i tiu te fōi ma ngā luenga, ia o whianga i lu tātou wa tunuu, a mese ai, ia o le whanau fōi, whianga i ma onga, ia masuenga, o le nei fo'i a sululu la tuia. Ea pe lava ona masani ai ia i tai ao ia o aso te itasi por klami masani o le talo fa Samoa ia ala wala leo le fiu fongo Samoa le tu AP ia e fa pena ona te ito ruaina malu malu siu tātou a tunu i tai ao o aso te itasi mo vai aso te itasi. Ia ai o mea momo lava e tātou tis whaafitaia le alofa mleanga le leo le tua. Ia awana tātou momoe le poa na po ta o tu fo ilu tātou wantunu ui tō whanga whai fo i malo longa le poa na po. Ia santa umate la vile ete pe tua mania. Ia le awa tātou au lia maile ni tai au fo male ni aso fo maua lunga le vi ingo le tua. Ia e whapena ai. Ia ona tātou whaftea e meise ai, ia o le tātou tūli vai, ma tātou te talo i le tua, whamanuia mai, ia i le nei aso, le urufale ma le urufafo, tiu te fwoi mga alwenga o le awhenga iei ma le tātou watunu, ia e meise ai, ia o whanau o lo whenga i masuenga i le nei vai aso, tātou te talo, ia whapena ona, whaafhaingo fie mea ua, whaafhainga taina, ia meise fwoi ma tā upu, ia whaamala malama, so soani ia i lātou, ia wa foi tu langa ia o le lantou fianga ye masuenga o le tatou sauninga lotu le nei vai ngole tai au ia o saunia mata peneina le fionga le ti akono ia sa vea Willie Sinclair mai le ekalesia katoliko mtanga luenga fleniko savilio ia ia mai le fio anga i vai vasiu si mai fa funga le tunu o le tatu tapo inga i le tua Lof so soani o le tua lava. O le li wa tauli maina lo wola. O le au momoli a te oe se taulanga ma le loto malie. O le au vivi lo suafa le li ie. I le suafa o tama ma le alo ma le anganga pa ia. Amene. O le viinga o le tua tātou te vivi atuai. Thank you.
O le folofolanga mai le vengia pa ia luka. Tau po lua suma jasi, folofola le feu po suma le lua, e o le suma le iva. O le matua, e ino sia o tau e tangata uma, o no lo ingoa. Ai lei lava so o tau laulu e jasi e pa u. Au le yo o nei mea, nā tau te pu e mwhasa wā ia te utau. E tuina atu ia te utau i sunako ma whale pui pui. Nā tau te taita ina atu o utau i tupu ma kōwana. Ono lo ingoa. O aso ia e veai utau ma mōri mau. O le nei, i utau tu i utau loto. Tau te le mwai ma fau i se upu. Tau te tali atuai. Wā te avatu mo utau le upu ma le poto. E lei so lātou e whinau mai ia te utau na te mawhai o na tali mai. Pē te mai ia te utau. E tuina atu foi utau e mātua, mauso, maainga, mauo. O isi foi utau e whasiotia i lātou. E ino sia foi utau e tangata uma ono lo ingoa. Ai le ai lava so utau la ulu e pa u. O lo utau on sai, tau te mau ai lo utau ola. O le tala le lei a le li. Ia vi ia oe le li ia Jesu Keriso. O lo utau on sai, tau te mau ai lo utau ola. O le whiautus tu sia, na tu ifo se tasi o au i lunga o penga te whai langi e whapea. God never promised us an easy journey in life, only a safe arrival. E lei folofrena mai e le atua se whai ngā malanga whai ngō fia i leo langa le nei, wa nao le taunu unga saonga le mu. Maua o manatu e sao le lei le nei fe au. Pe a whātusa le tala le lei o le nei asu. O lea wa vali e Jesu se ata pōngi sā o le lumanai. O ona so. Wa tau atu e Jesu ia i lātou, whai mai lātou te pupu e ma whaasau wā ia te utou. E tuina atu foi utou i sunako ma whale pui pui. E ino sia utou e tangata uma ono lo ingoa. O le awa onga lea Jesu, e tā pena ai lona au so, mo le whaua wina o lana ngā ruenga tālai. Ai wa toa sianga o na whaatanu ina lea, o le whina ngalo lona ta mā ia te ia, na a wina mai ai uia, iona sawanga lona maliu, ma lona toe tū. Wa tā wantu Jesu i lona au so, e lei fola ina i le tua, se whainga malanga whaingo fie mo lātou, na o se taunu unga saonga le mua. Wa whailoa e Jesu i lona au so, e le whaingo fie na lātou malanga, whare so. Pei tai o lātou taunu unga, o se taunu unga fia, o se taunu unga e oli, ma saonga le mua. E ui fo i sa wanga ma whaingi tāo le a whengai mai lātou, ai wa wheta lai Jesu, o aso ia, e whai ai o tau ma mōri mau. O te iai whatasi ma o tau. O te avatu ma o tau le upu ma le poto. E le iso la tau e whinau mai i ante o tau e mwhai o na te mai i ante o tau. O ai o tau, po lea le mātu ia o sawanga ma whainga tā e o i ante o tau, i o tau loa. E le ai lava so o tau la ulu e pa u. Wa lo tau on sai e mau ai lo o tau ola. O le whamanatu foi lea ne tala le lei mo i tātou uma. E le solo le lei pēr le soifuanga nei. E nge whengai foi i tātou ma whainga tā o le soifuanga. O le ngata i tangata tai totasi, ai whapē i tono a inga, nuu, o whainga malo, e whapē foi le kālesia ma so se mawhitanga. Ai o feta lai Jesu mo i tātou le nei aso, o lo o tau ona sai, tau te mau ai lo o tau ola. O le vitu te siri lea, ma le tāua,
e ao na tātou ola ina, e whaingofia ai, o na ola ina, lona whina ngalo i te tonu o tātou langa te tu tasi. Ia tātou whamoe ma te talo i le tua. Ina ia lava leo na sai wa se fituti e whaingofia na whaup, ai whainga tātele o na whatino. Amen. Ia tātou te tāna. Le ri e so soni mai na ia mātou mo le fituti o na sai. Whauawai la mātou tautua i lau o fio, ma taila i nai la mātou wholaunga le nei soi fuang. Ia tū mau pēr lo wanga le lei lunga si o mātou nei atunu, mai se o lau e kālesia ma lau puleanga le tua le tamai. Wha manuia i tai o e kālesia kerisian uma, tai o nuu ma la alfanga ma so se wha la pōptonga. Wha pēr foi sa moa atoa, ia saunga le mu pēr mai ni wha lave wha le natura e fau mai. O la mātou talo lea ma le mātou lenga, e ala ia ke riso lo mātou o lii, i le swafo le tama, le alo, ma le anganga pa ia. Amen. O le nawa mai moa ma whaafonga mai lu tātou wantunu i le nei fo i vaenga o le tai au. Ia, i le tātou tāpua inga i le tua pe ona saunia ma tāpena ina. Ia, e lana fionga i le ti akono, i lana uauna le fionga i le ti akono ia i te po sa vea Willie Sinclair mai le kalesika tuliko le mtanga luenga o Falaniko Savili o pa ia mai le fionga o vaivase whamanuia le tua. Ia i le fionga i le ti akono ma le whalitua, ia me se foi o le ngā luenga, ia i le tātou mtanga luenga o le kānisia kātoliko i nai vaivase. Ai mai se foi o le pia maulunga o le mtanga luenga, ia Falaniko Savili o pa ia i nai vaivase, ia i le nei foi vainga o le taiao, ia ma le tātou tāpua inga i le tua. Lewa mai a tutole niu i le tua oi ma le tua, ia o tātou tuli vai foi, ia wa ona whamanuianga, ia matatu tālu sanga, ia i tu watu i lumo le tua e whapena ona whamanuia mai a tik tātou ia i le neifo iaso, le ulufale ma le ulufafo, ia o le whaanga solongo tiu ti mga luenga le tātou wantunu. Ia lewa mai a iona tātou tu itu ia i whai to o ni langi, ia e ala i lu tātou tāpo inga i le tua. Ai tawalunga atu i vi inga o le tua, ia e whapena ona te mulunga tuai le tātou tāpua inga i le tua i le ni vaenga le tai au. Avela wola mai le e kalesia i whangasam.
Be a
Isi au fai pese i ua lewa e pei lau lea whaafofonga la oi le puni a la waa Benino tia whau Ae whaafefea whale whatu e nari Maa tūnua Waia me uma pe a o tohi ai Siaki la pana Tapu o tauta trio Le tu e pi male Fai fai aso serenaders Asuao Felice Mikaele Taunu mai Osoi lau langa Le matangi mai se sae Le fufui whaatasi o mani O matina pele Tene la lele Wanga atu nei le valele Tia maa Sina e sang Sei fai mai Ua o Heavy tama Rosa bye bye E vai vai le mata hofi e pe ana fai ai tu ma e le avia in fai mata ai via via ai fa Le Rosa ha le factor tawanga Fatima pole au mai moa Male tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o le sifofongo le aturu le 2AB
Ia, ele nei foi vaenga o le tai au fou i le lofa maleanga le leo le tua, ia, au te whantalofa ma whamaloa tuai lo tātou antunuu. Ia, ele nei foi vaenga o le tai au fou malo le sui fu manuia, ia, tai au manuia tātou tau whai whamaloa ai. Ia, ono le anga le leima le lofa whai pēo lo tātou tāmpa au sili le langi mo i tātou. Wei ona mai foi ona mātou whaamwhiloa ia ma wha talo whaantu le tātou atunuu i se temi foi o le nitai au posola. Ea ae o le foi mai ai ona tātou te talo i le tua. Ea sulala na ngā le lei, ma lona ngā lofa mo i tātou. Ea pei foi ona tātou iai, ia i le nitai au fau ma le maleifo mai ai whanunga le lei o le tātou atunuu. Ia i le nei foi ia so fau le aso lulu le nei le o ngā tutonu o le nei vai aso. E i tiu te fwoi mga aluenga le tātou antunu le so luas fuma le ono le nei o le masina o novema luafe lua sefulu lima. I le fo launga ma le sāwalinga fwoi o le tātou antunu. Le awa tātou i ai fwoi ia ma tātou tu lata i le si ui o le nei masina. Ia amata mai lava le tātou fo launga i le amatanga o le nei tausanga. Ia o ele lava se tana vale ia ma se tulanga fu le fa popole na ilu tato watunu ia na le tulanga o le fa fifiina no fu fa lo fani e o ia na i fa fitauli laiti ia ma ilu itau laiti ia pete yane ia o lo fa pena lava na tato au fantasi mo le tato tap au sili le langi ia i tulanga foi ia sa au fantasi ma itato e ala i le folaunga sa moa i le nei tausanga lua whelua se fululima lea po tātou wa blia mai ai ia le nei tai au fau lea so lua se fulma le ono le nei ia o novema lua whelua se fululima fia e whatalo wha mau folo whatua i le tātou wa turu amata mai lava i maunguti tele e se iau le se au pito i titi ia po se pepe mea foi ia ma lor so fu manuia i lo tātou atunu amata mai lava i teitai o e kalesia i so se fata fai taulanga fia o lo whaafale le malu whaafale tupia i so se fata fai taulanga ia wa lava le tala ina o le tala le lei male tala ina foi o le fina ngalo lo tātou tapa au sili ni langi ia teitai o le tātou atunu tupu matamali i fale o polu mwhai launga fale tua matausi ia me se foi ia lo tātou watunu o lo umwhai ona mai moa whaafonga mai ia i lo tātou Port Kalami ni vainga le tau le tau ma wato le iei ia se tasi o lo o tau mwhai me fo i lo tātou le na telefoni le vainga le tau tālofa ia pe a lewo toi al wese ia o lo ia lewo tala atu le na telefoni lo tasi whalu o wal fantalofa masani tau manuia ma lor soifu manuia le whakikia ia nganga whakakai e kong whakapi lau saungoanga le whiong tong karai o moka ia whakalo whai kama whale nganga o whapea ngang kokor ngiur kako kwa oi male kako kapa o sili o lilang ia ua se mangui o Samoa ia e maise si o kako makungu pele whakalo whaku le inga salevi kongu sio mako afi ongi sio ngu tele o fale asiu ya to ya lava e ku mau e fa vau le se poko le se va venga ki fa popo peko ese wa o pa ia wa mamalu o mo fa ka ko inga ma ku ku wala ngo mau mai ki sa la ingo ma va ngo la ingo sa kwala la ingo kaulang yo la ingo palang ilang o kuianga kamale lang aya le kamale i ku mo ngapa pola pui pui ele ngol fa ko mo foi fale pakalo fa ku me kai au kamam ki nga ma ku kua ya ele nga ka foi le o alo mo fa ngau uswa ya ku ya o onga mangalu pui pui mo maruke ele yo nga ala vea i lo ko so fu le u fale ma le u fa le ya e ma le foi fo ia le angle le mo so ko malo si mo so ko mal malam e wa fa ki ngo kofi mo kiuke fa kalo fa ku ho fa lulungo mo ka ngaluenga ia le nga ka foi le ole fa msing sil le au le malo le pale mia mal ka pinga ia ai mai se so se sa mo lava so se fala siu
so se paanga o lo whapenga o whawhongwhonga mai. Le moku I kumua. Ea pule ongo. Pakalo whakuho I o kako paanga. Ia ngongu makua mangongu laipik. Ia. Le kuua le whakalo wha. Ewi lava inga wala au le kua le soifu ma le olo I so kako uso. Ia lua. Ia I pea le anga le leo le kua le kinga ma le ainga. Ai le ngaka po leo le ngoko yalo. Ia il fama fanganga pea le ali. Ya. Ewi lava nga. Pala ule kua le soifu o kako. Ia le mafainga ngalo le ko inga. Le anga malia il whakalo wha ile kai au. Ya. Ke wa ia ise. Paanga. O misi aku. Ya. O lo manga kua pea o kou. Whakalo wha I kako mapukanga si o kako wala leo. Ya. O a fo ngila ngosinga mangkufuanga. Si o kako wakungu wa mese ngu mafioanga. Ia ile file mua le kua ia ilo nganga le lei. La fo se kaimi o le a ngaonga. Au fanga poko lo ko au wa ai ko kongo fa sala la mo lo ko fa mo lo ko ngalo Faftai ul poi ma kia le ri lo ko se fu ya wale fonga inga o me wa kukupu ma me le kukupu o me wa ka kukupu ma me wa kupu ma fu ai kukupu ya ma me wa fu mai kukupu ya la ko se kagi la ka ngu wa ya Kamai kausala al maoka mamanga ia. Wa fo ni moku nga afa o la ku makama makeng. Ya, ka ko ke so le pule mo ka ko e. E ka ko moku ka avela valea. La fong fia mal makaka. Ya. Ya, e ma file muai me uma. Anga le kua. Tai. E la ukalainga. O la wo fionga fong kalai al mo ka ngi aso. Ya. La ku ya ku fo mu panga. Ya, malo. E ma ko la fangua malawe ele ko e aku di musik ya o takalo pa nga ngi kaya o la ne ko ya kuwa mu mai mori pingiki ke la ngonga e foi la wari ia wa como foi mai fo mai ya le lei faftai mo malo e ai le fatalo fo ia mai se e o le familianga fo mo le malo le tunu I tu langa fo tiu te manga luenga mai se le nei tai au tatu felo I pea tatu we vai vom tal no ya amu ia o le wa maka aku ilunga upeng ka failangi wa kele ula lo le wa mawa ya ngai le ai mo le alo fa kamaki ai fio fo ila ma kongi kamaki ai wa kamaki fa ula oi kongo le ofisa ai me ngai le kamaki ma le alo fa kamaki ya ko anga pe alo fa kamaki awo ke alo fa piko o ai lava kamaki o ngai ai alo fa mo ai pa tai tatu felo ai pea Ja, so far. Ja, ole uso pole te mafu I ja mo malo ma fu te mai male lantu. Ai nga ina I fale asi o malo so vo manuia. Ja pe fo yo na ja fo le nei vai ngole tai o ja e pe ja o le moto ave la vale o le tai to por clame o le talo fa samo. Tu ina tu le lau fo fonga fia ja wa fo le malo le tunu o le mtala le tai tu le no telefoni mo le malo le tunu ja wa fo le fantalo fa familianga e mole nei foi vai ngole te lua te si fan lua te si fan o e le tautua mele nanga la wala le si fongo sa mole tu ip ia fa talo fa tu foi ia ile mamalu si tatu watu no lo fa ona mai mom fa fongo mai lunga o penga te fa ilangi ia ele ngate le tatu Facebook page ia me se foi o le tatu YouTube channel ia o lo fa penaona mafuta ya mamai mo mai elu tatu watu no ya ma lor se fu manuia ya ile nei vai ngole taiao ili se tatu walau ta lofa sai me se ki la la kalikio ya lele so fu manuia ele tu o manino mai ya so no ya ma lor fo lau ya me se fo ya Fatalo faltati what you know mai lava yo na tumu ngo se ia vai ona au e monga fatalo fatilo sardi e fatalo foi la sungo le tu le foi ya ane upaia wala ngai ni ke wo se upona bele mo se sala ia ya o fa te le tu o fatalo fatine le mongo fau io Yeah.
malo le soifua malo le folau malo le soifua manuia te aso lulu ia o le o ngā titolu o aso fai whaatau ia o aso fo i ngā kuenga me se fo i o le toe vai aso November ioi e po sa o ka ika se vile ia o ngai sao ia malo le tiute malo fo te tua tunu ia ai o lai ma alo fa nga mo mo dia tu se tatu o tunu pele o fe lava se vai ngo le ni lo langi o fe fo se vai ngo lo mai mo ane te mai mo nga fo i le lo langi o sa mo fe o ye ni vai tau ia pata patia te tu ia o le mo nga yo fa ia na si la fia fe silia mo mo ia fa po wow ioi o len ko fa ya ku ye le kala po le meu wow ka ko pele ai Paule meu que eu dou o oficial na Facebook sa. O ia fonga fale duo o oficial a Facebook sa. Ia ai moria tolo fanga. O lo fanga mas ni lava, fia lava se fanga lo, fia se ka mai que va ao fonti. Ia lo fatu ia te utou. Ia o le ale tai utou pa ia ni te wa le a walu le o ia. Ina fa pere a lava le ar. Ya ai lo fatele atu so se sa moa ya le lavo yai ya moria tolo fanga ya te ya me se foi ya famia foi le tu le tato anga ya tu masina foi ya o nai tu ya swasu fai o le tu sanga wai ke ore mo suka pa ko ke o ko mo wa ko sa moa ya ai o mo wori ni ke mi ka nu ngol ko ya ya lo fatele atu ia whainga nuenga, ia me se foi ia o tumu ngol tatu o tenu, ia whatara whantu le ni tai au fau. An mune atu alo whanga ia te leuso, o laka wheru ai malau kama ina fwele le ngā mai ke armau. Ia la se i o se kaimi, oiro. Ia, lelei. Alu ai talo, alo whati ia te leuso, ko ia o whaiva. Haftai. Ia ai, o ngango whalo whampi, o ngai ia ula lori. I o le wo fai fo ye mo malor ka la o le ye ula lo le ke o fo male va ve lo le le ula lo ia on wala ngai o a fai o nana sila tu sina tu ino ngai ia pa isanga ula lo le effects ia ia o le makana le ofisia o mai ku fa ku ula lo le ia pa bia tu ia toi pa ftai man via fo ile ne ya so tiu te mangalu nga pa ftai so fo ya o se tasi o tanto pa anga ma futa mai nai le ia ile atu fanga loa po ina ilunga I mongo fao ia bantua ambu ia vai ngai ia vai o le pe o na ta wal tanto pa anga le efisili uma maunga ia fao po le meo mana malama po le meo wow ia le fai mai o le wow ia o le mea moni ia o ka ke kau fesili foi le sikai po le mea o le sa o le kaimi ia ma le tūlanga fo o le wo o ia le tūlanga o le mana malama o wa ia le si kaimi pe afa ele fa wa mata o na te tafa o le taiau o wa tai fo le lima ia o ia le si aso tai fo le lima o mana malama voile ele io so le la tūlanga na ia pe fo yo na ia ile ne vai tau wala usi le fia le tato atu mai fa maloma fa talo fatu ia ile nei vai ngole taiau ia ile tauto foi malaunanga le tatu wala le nei si fongo Samuel malo si tatu watunu a foi le nai te lungo le awala ia o lo e fofo e teanga mai le taulanga po ia foi le fofo nga ia nga itua inisio fa lave ia manisi foi o fofo nga ia matulanga por kalame le nei aso ia tauto nalo saunga le mo lungo le awala tele mantua ia o le fautuanga lava ia ma le tiu te masani a le tātou wala leo nei ia o le longo puia li o le tātou atunu vatu foi fautuanga ia vatu foi se tu wala lo il mamalo le atunu ia le o ia le matupi le mana ia le tātou atunu pe o la lea famtlanga ia na o se tu wala lo tu binatu ia ai fai lava o le fant tau mo vai nga pena wa le to po mala le tu langa o tele manu ai fala lava tau ta vale ia o fa pena ona tatou mo le mauina ia mai sai o le o tatou tu lata ia sofia ia o le fai ungo le ni tau sanga ia tatou tele mana na o vai nga foi o le tatou wa sofia ia ai tupu mai se fa na velavi ia o vai nga na ia tatou te alo mamao ia tatou
fai tete ai ia nei mea ne tupu mai se fale tonu ma se fa la vilave ia ne buta tu la te ia sofifia fa malo atu le malu si tato wa tunu ia idungo le awal tele me se foi ole awa vita vale ave taxi ave passi ia fa talo fa malo atu le passi se malu ne vai ngole tai au se ko fa mole awal fosia le passi se ia malesi mea ia ole fa maoni la ole awa ia isi vai ngai o la iloa ele ave taxi pole ave passi le causa o ia la bokango fu yanga ia fa proposione ta wana o vai ngai tu bina tu fa pena ia e pule lava oi pule lava oi ia ile nga tonu le nei vai aso ia pe fo yo na ia ile nei fo vai ngoli ta le boto 20 minuti on tale ole i tu la fitu man tu tale fitu o tato telefone mai le vai ngo telefone mai vai fanua le tato wala leo ia se sina fa fi fianga nei vai ngoli ta au to li mai ia fa wau tato por clame o le talo fa Samoa fa vivianga mai le kolisi maulunga le fifi mai le maunga loa La
tala falava o tala fau mai vai whanua. I tala tumua, pe amatangi ale wholonga. Whai mai upo le atinu ue sulu wha ia tule te maitai I lona tuangane. E maluai. Wana o Samoa le atinu una whaato anga o na tapena e tua ale vanu no fo. O le tuangane malana whianga inga. A o le tane fo I male hava e ta mawai le whaaloalo. Ai peita iane ua Yeisu inga I le nā tapu le anga no u. Ma ua le asa lava se aso ma mori mawina I lunga upenga o feso uta inga. Tina maalo ta maitai ua tau I aile ta. Ua onga fo ia afianga o sawanga ua afiai. O le whaafita oli le nana o I aile tue sa saai no le whafau. Ai o le wa ili fo I o le ato puna puna, e ni isi o ta maali I o le atunu u ai meisio tu pulanga talawa wali I, a o a mata alo I aile sa walinga o le se furu no aso wha maite, e te e atuai iso o se tinga ma mawhatia ngau sawanga, ua o itina matamaitai. O le whaataranoanga na polokala meina e le matanga ruenga o tina matamaitai a tina e wa fiu anga maa nga fiso tai. Ma fuana whaapea tātou ngani. Ona o le eise tātou wāwhea roa. O le eise wāwhea roa. O lusi le intensity le kau ieka ko society. Le closeness le sa ia. Pai le tuku. I le ako muu. I le West Pacifica. I le Lamulangi. I Marunga. O le ngā luenga, e tā ua le ngā ue whātasi umo I titino le rātou malu. It's a whole of government approach. Pea whapea e manatu, la awil whaamua mua. O tā wanti neia, ia, pe tu I tia fu I se whainga ni whai au na ue nei toi whātukula I ale sa wai. I ale o, pe na twailangi le whaingo fie. Le leile tama, le leile teini, sili, tama. O se awhine o. O oi fwere whaife hours kam asi. Teini. E pe e toi taula I nā le amatang. E toi au titilo a tangata I ana ia. A wai pio na maali sau noanga sunga I le malu. E whainga tauna I se control. Why not discipline ourselves? I tātou tangata, I tātou mindset. Ona e eile mana o upu. E eile taritununga. A whai e malu le tupau tina matamaitai I whale. E malu fo I whafo. O pai fo ia maauli iso o se sau whainga. A whai e whaauau o na sawaina. O le amisi e a inga. E ka le sia. A fiu anga ai meisio le atunu. Ni whautua le lei. Mo le manuia o a tai au. O tala noanga a no nei o lo whaamue le malo. E maua I se fafo le whaafita uli. Wa si itia le malamalama o tangata o loto whanga I tūlanga o ai a te tau. E bisinisi, ngā luenga ma whewha atawa I ngā. Ina ua o atu I aile pulokala me whaalawi loa le mtanga luenga o bisinisi a la manuia malipa I le neiva yaso. I le saunuanga whaapitoa le awhionga le sui o fisasili o le mtanga luenga. Na ia whaamamawhai le manu lautia le malo. O le te tau lea o na iai o si malamalama anga o le atunu ulau tele. I ngā luenga, a mtanga luenga ese le malo. O le siri au tu o le nei aso. O le sanga una ia. Si tia le sika pia ma le mana malama. O le atunu. Ai maise o tangata whātau. O le au whai business. I matau o au whiai. Whātau e inga tarawhia ngai. Whainga whātau wanga. Ai tau o matau whai o ia tangata whātau. Whai o loa mo business. Le skala ina o businessi. A me tō tino tau le ata mai. O kalame sosoani mo ati na o pisinisi ma tupe whainga ruenga. Ai ati tau a tangata whainga ruenga pa pēi la tau pulea na ruenga. Na whaatumulia le polokala me, ma na maua le awanua e whaasoa I ni isi o whorosanga le au whainga ruenga, e au ngalavai le whaamanino ina o le walai le whaangai o ina o pisinisi, ina ia solo I le tula whono, a toa male iai o le malasi anga wha le tula whono, e una ia ai le ia te taua tangata ia na ngā ruenga, ma I lātou fo'i o loo whaafai ngā ruenga ina. Ua mai e ona whaatino le nei whaalawi loa, I le motu tele. O le taamirisanga la kapi na whaatautaia I le asu to unai ua mawai, o le ulua I taimile na o le tamaita Yohani Isa Maeli, e whaafui na isi taalonga e ala I le ngā ruenga whaalau whali. I le pepo whaamtalanga mai le la kapi Samoa, na whaailoa ai ua tele tausanga o whinaule nei tamaitai,
ina ia o ile tulanga ma ua tele fo i taʻamilisanga ia tunu mamao na aua iai ma sanga wa o mai mo lea faiva le taalunga lakapi o loo tusia le pepa o faamatalaga le toʻatele o tamaitaʻi na iluga foʻi le latou sao i le faatautaiga o le taʻamilisanga lakapi a le itupao alii i le vaia aso talu ai ma o se matatiʻa mo le lakapi Samoa i le una ia lea o tamaitaʻi e faatauaga vaa ua ia i latou o le tamaitaʻi o avii faalupenga ma le tamaitaʻi o tausala tolavou o loo faamauina foʻi le tele o lo lasao i le faamoemoe ma o lea foʻi ua faailoa le lagona o le tamaitaʻi o hani i Samaeli o le taunuʻuga lelei lea o le ola finau ma ia mafai ona faataua mea alofa ua faaoaina ai ina ia saʻili ai foʻi le lumanaʻi mo ia malona aiga i tala mai le Pasifika ua faamatalaina e le litio faavaumālo New Zealand tusitusiga ma lipoti ua faasalalauina e le atukuki e faapea ua agaʻi i lalo lea o faʻi o mataupu tausauaga e faasaga i tinā matamaitaʻi e faamauina i lenei tausaga i le atunuu o se tala fiafia mo taʻitaʻi o le atukuki a o faasolo ai pea na polokala me e una ia ai le sauga lemua tamaitaʻi uma tusalava po o se tasi mai se isi atunuu ai o loo aumau i le atukuki o le faamuamua le atunuu ina ia vao ia le tupu o faanuanuaga o nau sauaga ua faatinoina e faapea faamatalaga a le matagaluega o leoleo i le atunuu talu mai lava le tausaga e lua afelua tasi ua faaauau pea ona faitiitia le alia e mai o tagi e faasaga i alii o nau sauaga ua faia ma o le faamoemoe malu le malo ina ia mafai ona tumau ai lava i le tulaga lea o loo vavao lava le atunuu o Fiji i manatu faalia ma fesili ua fetulenia ne i le imeli a le palemia o le atunuu ia tagaloa Sitiveni Rampuka ina ua tuliloa e le ofisa faasalalau o le Fiji Times le taʻitaʻi o le atunuu o loo malaga pe aisea ua le toʻafia i le sui palemia e tauavea tofiga faapalemia pe afai ua tuuvaeese ma le atunuu mo fonutaga auā o lea ua maua e le ʻau faasalalau o le tauāiga o le palemia lea o loo avea ma minista o eleele ma le siʻosiʻomaga ua ia tauaveina nei le tofiga faapalemia mo se taimi le tumau po le acting prime minister e ui o loo manino i lipoti a le litio faavaumālua New Zealand e faapea e le Italia ne lava tagaloa i fesili a le nusi pepa o le Fiji Times ai o lea ua manatu nisi o se faiga e lea mio tonu lea ua tulaʻi mai le faiga malo ma ua tatau ona saunoa atu le palemia e tali i fesili ua tuuina atu ia taia mo le malamalamaʻaga o tagata anuu o Fiji talafona mo lenei vaega o le aso manuia tele fuafuaga o feagai ma le atunuu Wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Wala au mai le vaenga le marketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa. Toke lau. Male lalolangi atoa. Iana la leo a mo lima fao. Fa mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Male tasi o fitu tesi male fa. Wala au nei loa i le telefoni. Walu wha lua. Ono tasi tasi fitu ma faafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o fea e usupo ie. Si au te alua tupo le asi la me ta pisa me ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua o le polo kikian malo, la foi wako e kumkumu e ngā kai. Mana ia te le ala. Awano le leia le si taru sanga ia i mo se masini fo ile e vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ile whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta
oi e kuai. Te le lava o te aluatu lai le fale komiti tausanga iai. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo i tātou la lai funga lei vai tele fa peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai foi numero telefoni 225 251 fa peasa le longa i le 5 pe asia se foi lunga o penga ta failangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Don't
wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, le tasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o fea ai usupo ye. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Halongol vaenga luol polo kikian malo, la foi wapo kumkumu ngā kai. Malanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia mo se masini fo ile vidi ai la au. Te lo se palo lolo mo i masini. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ile whare loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oie kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti elo le i vai tele se i mata i masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o whapea sa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Nga seki kuai pivano, ue maua i pese kuai e isi au fai pese i ua lewa. E pei lau lea, pa fofonga la oi, le puni ala waa. Benina o tia whau. Ae whawhewhea whale whatu e nari. Ma atunua. Siaki la bana. Top woods on to drill. Le 2AP male, fai yaso serenaders. Asuao Felicia Mikaeli. Tangi mai se sae le fufui fatasi o mali o manila pele tene la lele wama tu nei le balele tia maa sino e so say for mine o heavy tama Rosa bye bye. E vai le mata hofi e pe ana fai ai tu ma. E le avia in fai ngata ai fia ai fa. Le Rosa in le fatto tauranga. Fatima pole au mai moa. Male tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o si fofongo le turu le 2AP.
Ia o nisi o tātou whawhiwhianga ia me se fōi o tūlanga ia pe o na whaafonga ma mai moalo whaafonga le tātou atunu ia tātou tala fōwole ni fui vaingo le tai au ia lea na sauniam tāpena ina tu fantasia fonga ina atua ma tawai ni sa anko ia o le vaingo tala fōu ia la wala leo le siu fonga o Samoa ia ile ni fui vaingo le tai au ina ua losu ma 5 minuta leo te aile tu la e fitu ia ile tautua ma le nanga la wala leo le siu fonga o Samoa fa malo fa talo fa tu ni sol malu le antunu ia fa talo fa tu ia le fionga ia mangele Timothy Fata morning uso anga lele ali tu te mafai vole ne aso ia malo se fu manuia mangele moli mawola malo tu AP fantasia tu Kuwait ia good morning ia malo se fu manuia vidiamu tole foa good morning from Melbourne ia malo le so fu manuia Elizabeth Fifi good morning ma lor so fu manwia vi ele tua ia ile nia so fo manwia tiu te mafaiva ia o lo mafuta mai na ia I au kilani ia e pe o nisi na le malole tunu o lo mafuta mai lunga le tatou Facebook page ia e me sai o nisi le malole tunu o lo mai mo mata mai foi misi le mai foi tanto por kalame ma fa fonga mai ia I lunga le tanto YouTube channel malole so fu manuia good morning good evening and good night ia wa matua ese uma taimi ia ma aso fu ile mai mo ma fa fonga mai le tanto tunu ia lo fa penao na ta solo ile la langi ia wa le good morning tanto I samone ia po le botai au manuia ia o nisi laua I le awa uli ia o isi fo laua manava inga luenga wha malole on sai malo fo le taua tai wha malon wha talo whatu I la tau sa tiutem wha inga luenga le po na po na ua manava ia ua mai a fo inga luenga le nei aso vi ia le tua ia pi fo I o na iai la o tau tiutem la o tau ngā luenga sa whianga iai le po na po le whingo fie ia la o tau fo I teimi wha inga luenga ia e whawhitai ia o lo manuia ma saunga le mu mea uma ia ono le fantasi mai ia o le li mo itma itatou ia pe o tūlanga whapena me se foi whatalo whamalo atu mtanga luenga o leo ia mantili foi le lantou foi pito la au ia o le tūlanga o le whasosoina ia ma le tomu whai tu uititi al poloka le tai au ia tūlanga le na ia o lo whapena o na moli mawina I taia o uma, aso uma, ia me se fo so se taimi la vole aso. Tūlanga ua telemano anua I ta avale ua whapena o na tono le tātou watunu ua wa o isi a inga o ta ilua, ta itonu ta avale. Ia ono whamanu yanga fo I o ngā ruenga whawai taimi. Ia pe o le isi lea vaenga sa tiltilo I fo I le tātou maloma o tātou teita. Ia o tūlanga whapena. Ia awa foi ia le manuia lau tele si o tātou watunu ele ngata la I ta avali ia awa tele foi ma o te malawa ia anisi o na ialo ma whanau anisi o le malo le tunu le asa nga I ngā luenga whawai teimi lea wa manuia ia e pe o le tūlanga le na ia ele whapena foi o na tuai ia le tūlanga o le tuina to fautuanga o le tualalo ia me se foi o le tanta longo tu pe ma se fau e tu langa le saunga le mu le o tanto mo mawina mo tele manu anu ia tatu ta vale ia o le fautuanga lava ia le fo tatu vai ia o tau fai foi ia nisi o le tanto malo fa na tele ia nisi o ngal wa isi mo le mau isi fa pe tele ta vale la iti a wala la iti foi banga ala ia so ia tanto mo pe le onu sai ia fai le mu ia opo ma se tatu te tau no o le wati e tatu te tau no lai le wati male saunga le mu male file mu ai le anga le tatu tau no le wati ia aua ia I tūlanga o whaala velave tūlanga o whapena inisio mataupu le wata ua e tatu telefo fo I le nei vaenga le taiau le wa amata ia whapisa o tūlanga fo I o le se fulu wono aso I le ayatu po le tite atu I so se sawanga ia e whaasanga I tinam te maita ia ma so se tasi
le foi na ta wa ta tu telefo ia le tau la bua le mtanga le ngo tinam te mai ta ia tina o no ma fio anga na ma so tai tu lang foi o por klame a wa foi tu langa fa tala noanga au mai ni fina ngalo tu ina tu foi ni langona o nisi ma ai foi vai nga foi tu langa fofo ala mea ma so ala upule i mata upu tau sa wanga o ape o lesi lea lui tau fi tau li numero tasi o lea tau mawhai sa mo tineia ia pe o na ia inisi o tantou whaala po tuputonga foi ia o lo tau mawhai o na ia vaenga ia pe o na ia ili tantou whaala po tuputonga o le to manga mo poponga tia le abo yele tanto Campus of Hope ia manisio por kalame ia fa pena no fiso soani le fo itau la mo ele tanto mtanga luenga o leo ia ile mtanga luenga tinam te mai tai ia ma le nga luenga fai pea ia ali mo fai pule o no mafio anga tasi ia mesai ia o ainga o le tulanga o au ona tutofio le tua o te itai o no o te itai o ekalesia o te itai foi o ainga o ilato umane ia o lo fa penao na ngalu lu fa tasi matato uma tato te ngalu lu fa tasi tong fa yiti nei ale nei fu fa fitauni pe yo nei ile se fulu ono aso fa pisa o ia o tulanga por kalame e te e to fu isa wanga iso se sa wanga le ia tato te le to fitala no inisio o atama tulanga mta upu sa fa penao na anginga ilunga le ea na ia ise mta upu foi nei se tasio afio anga le au le tawa ia le wa moli mau ia tatono foi la foi voi le mtanga luenga o leo ia o se tulanga le matango fi ise tasi foi tina ia o se tamai tai foi ia sa fa penao na ia tulanga ia o sa wanga moli mau ina tulanga foi le o le violence ia tatu te talo pea ia fa penao na tu ititia ia vere tu ititia ia matine ia toi matafi se toi maluta to watunu o nisio o moli mau ale mtanga luenga o leo ia po reporti fa mawina fo ia mtanga luenga o leo ia lo te mana tu ina ia inisio o fantal no nga fo mal mtanga luenga o leo tato por klami masani fo leo o emal ne tu la fono o lesi vaenga pitu silio na ia isa wanga ia o le fili numero tasi le wai lau fanua sa mo leo foi botão fai foi tineia o fona au fasaina tulanga foi lea o le aisa ma le marijuana tulanga fa pena le botato mai loa ia wa au mai foi reporti mo maututu o le mtanga luenga o leo e pe io le o fona au fasaina e me se lava numero tasi o le aisa o le fona au fasaina ne wa fama wina o iei reporti wutu wina hatu iei foi fam talanga wutu wina hatu ia o le e pe ta milo iei tutonu le vaenga le nei a fa pe vole ai se tupe e fa ta wina ai nei vaenga ia pe o le foi iei le ai se tutonu le tino le tangata o mai le fale iei se me o lo mamafa le mafau na o tinam ta mai tile le fale ia ua fa o le lima ia wa fasi foi tu lo le nei tai au ia me se foi fa fun mai le tato watunu ia ai o lo to mo faile mtanga luenga o leo ia e tu winatu ia le fiso soani le mamalo le tato watunu o lo te tala laina telefoni vala au atuai tu winatu reporti ia ma e iei fo ia au wala ia ma ta upu foi em faio na pui mai ai o e pe fa pe reporti tu vai nga fa pe ma tu e lua ia so nga tu la fono la wa afia e faio fa o lima ia o le tango fia o le fola au fa sai no e sa ia ma so ia mutele ia ni so nga tu la fono le wa afia ile tangata le fa tu puina fa la me fa pe na ia o ni so vai nga tu tel no ai ia pe foi ona au mai ale tatou vaenga o telefon mai vai fanua ia me sei ia o nisio mta upu ia o lo itu tono o le tatou watunu ai fa malon fa talofa ia ina viano mo fa nau fa manuia le tua ia wa lo fanga solo ia suenga le fisenga se fululua le suenga foi le sa sala si ia bantua wole foi fa tunuina le suenga le fisenga se fulu ma le se fulu tasi
na o le fesenga se fululua le tau fai sa ili so la tua wanoa ia ua foi ia le tausanga whaavai po le foundation ia le sa ta ua yaso i o le UPY ia UPY po le University Preparatory ia ia mo le tausanga fo tātou te talo ai mo nei alo mo whanau ia o la tau whianga i e foi ia masuenga ia i le nei foi vai aso ia le foi whanga solo ai le vai aso fo whawau ni se whawhiwhianga mo le nei vai ngole tai au mai le au fai pese Leone High School Choir ma le whawhiwhianga pele ea.
tangata masio naila. Why should I worry? Or why should I cry? Oh, I ese wasao. Oh, I etali mai eleai. Life is a dream. Pele te awa wa iole tai. Oh, why should I worry? Let the bygones go by. Emu amu a ole masina. Ae tu si pale aniva. Wafa ale tonu le matangi. Emo fa ala suso ole wila. O talae olo ua pisa. Ua fa aso isa italinga. Fai mai ua muluina. Ua tau talangi a fua ita. Why should I worry? Oh, why should I cry? Oh, I ese wasao. Oh, I etali mai eleai. Life is a dream. Pele te awa wa iole tai. Oh, why should I worry? Let the bygones go by. Sila sia Malawi loa. O Samoa mo Samoa. Wa fai fo ile mau upale. E fai fo ile amau aso. E tutu salo tangau singa. E ta ilua vai, e ta ilua lima. E lua mama malefatu. E ta ilua foi o mata matalinga. Oh, why should I worry? Oh, why should I cry? Oh, I ese wasao. Oh, I etali mai eleai. Life is a dream. Pele te awa wa iole tai. Oh, why should I worry? Let the bygones go by. Why should I worry? Oh, why should I cry? Oh, I ese wasao. Oh, I etali mai eleai. Whawhiwhianga nā mai a Luisa to malatai ia i le ni fu i vainga o le tai au i le tautua ma leo nanga la wala leo le siu fongo sa mo le tua i pi na ua toi se fulu ma le tolu minuti o ne tā leo le i tu lai valu i le tautua ia la wala leo i le ni fu i vainga o le tai au ia pei fo i o na iai whawhiwhianga musika sui fe filoi te i tolua ina ma le mamalo o siu tātou a tunuu ia i le ni fu i tai au ia mai se ai ia tele na usu le to tele i tiu te mga luenga ia me se fo i o tā penanga masani a nei whanau ia i le nei fo i vaenga o le tai au wha malon wha talo whatu le tātou maketi funga lei ia le fionga i au tu wha Sisili Tita Rama ia i le nei vaenga o le tai au ia me se fo i le pulenga ma leo whainga luenga ia le tātou whala potutonga o taui o whala lave tupu wha fusei le vaenga o le ACC ia o lo whampenao na
Ia le tātou maketi, ia me se foi le au whainga ruenga le maketi, ia le mamalu o siu tātou wātu nuu, ia le au whai whātu anga, ia le au whai whalau aina, ia tau mawhamata, ia ile nei vaenga o le tai au, vaenga foi o le tau mawha Samoa, ia o tūlanga o mea tau lima, flea maketi, ia malo le soifua manuia, ioi, ia na foi wa usu atu le to tele tūlanga o tāpenanga masani mo le tātou maketi mantua, ia o le kuata e te eili tu lai valu po le suma 5 minute te eili tu lai valu le mai ai o tala fo ia taunu mai foi leo tato reporti mai le tato maketi ia fa fonga mai mo le tato wa tunu i fu fa ele leanga ia o lo fa penao na fa antawina le tato maketi na i funga le ia pe foi ona fai pa anga le tato wala leo ma le tato wala ata le TV iva ia ma le tato maketi na i funga le ia ile ma tau atu ai foi ia matulanga foi pe o nei ai tele mano no ai fua fa ele anga ia maleati na ai foi ia lo ta oto ia I lau fanua le tato wa tunu ia lo fa pe na ona tuina tu ia tato report ia fa malo atu ai le fai fa to anga ia male au fai fa lau aina ia tau ma fa mata ia le nei foi vai ngole tai au wa pe o tamai le ia ile angana masani voi le e pule ala tau ia la tau te mi whainga luenga ia afia malolo ale whainga luenga ia le pei foi ia o mako e pule ile teimi ia tale teimi whainga luenga lau teimi malolo ia malau teimi manawa e pule ile teimi tūlanga foi e whampena ia e whaamaloa tuai lo tātou watu nuu ile ni foi vaenga o le tai au e pei foi o na iai e tūlanga o whainga whataunga ma vaenga whapena e me se ai e ole mai mo whafonga lo tātou watu nuu e a whatalo whatu inisio le malo le tunu o lom whaina mafuta mai le ni vaenga o le tai au e a Rosalia Fernandez. Good morning, Radio 2AP and TV9. So for Manuia le ni tai au yeah, good morning Rosalia. Fa manuia le tu ai tiu te mga luenga I le ni foi vaenga o le tai mo tele sala fai fa malo atu le tatou watu nuu ia o lo mwhai o na mafuta mai e tatou paanga ia I le motu tele sala fai ia pe o lena ta ua e tatou paanga ia me se fulu te mai mo malo ia fate ia foi ia I le wa le fatoa le ile foi ona e mai foi sa e foi tūlanga I malo longa inisio fa na vila vile ai ia fa mai se to ile nganga o le tua e se tasio paanga ale tatou wala leo ia le fale tua ia politina foi o le ainga me se le ainga ia o le te mai ia lua ia o lua ia pe e hanga mali e foi ia I tūlanga ia o le fata lofa ia me se foi o le vala au mai fa man via foi le tatou watu nu ia fa mai se le nganga o le tua tafi se le au pongsa ia ono malanga maliu maleoti ia me se foi ia le mamalu o le tatou watu nu o le na foi ua vala le mafutanga ia mai pele wo mai masani ia me se ai ia o nei o tatou tau ainga o matua o whanau ia me se ai ia I la tau foi wo fitia I le au pongisa ia pau wale te tano ia male le tatou wala leo nei ia male tatou wala whansana lau ia o le whaamaisa le nganga o le tua ia le se tu matite le fui se e whaia se loto I le fina ngalo tutasi a le tatou tapa au sili le langi ia ona o lana vala au pa ia me se foi ia whaamanuia le tua I le tatou watu nuu ia me se foi nisio nei ainga ia ua iei whaupoponga I ainga ia me se ai o le mea lofa tāua po le oloa tāua ia tu lou foi le nei tai au tu se ina foi o le tina ia male oloa tāua le tua ia ua foi whaupoponga ainga vi ia le tua ia ile ni foi vaenga o le tai au whaamalom whaatalo whatuai I le tatou mtanga luenga o le soifua maloloina ali matamai tai fo mai ia o le vasenga o tausi soifua ia mai se ai ia I la tau o lo fata o tolia ia I le mauta ngasi nai matotua o tua sivi ia mai se fo tatou fale mai fale tu malo ia o lo fapena ona sulu fa ia lo tatou watulu ia wa foi le sailinga fofo ia matulanga ia o le saili
se ile malosi tulanga fa pena le woto 2 minute ona tale o le tu lai valu ya fa fi fianga le vai ngoli tai ma tu tale valu ya to fa fonga le tato wa tunu ya ile to fa salawina o tato telefo fa fi fianga mele o fa pese le rosa a ya ma le fa fi fianga le fa tulangi
Roto ina, o fea e usu po ia. Te o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malu, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ili whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whale komiti taru sanga ia. No o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o whapea sa le longa i le 5-3 pe asia se fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Tala whalawa o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, pe āmatangi ale wholonga. Whai mai upo le atunu ue sulu wha ia tule te maitai I lona tuangane. E maluai. Wana o Samoa le atunu una whaato anga o na tapena e tua ale vanu no fo. O le tuangane malana whianga ngā. A o le tane fo I male hawa e tā mawai le whaaloalo. Ai peita iane ua iaisu inga I le nā tapu le anganu u. Ma ua le asa lava se aso ma mori mawina I lunga o penga o feso uta inga. Tina maalo ta maitai ua tau I aile ta. Ua onga onga fo ia afianga o sawanga ua afiai. O le whaafita oli le nana o I aile tue sa aino le whafau. Ai o le wa ili fo I o le ato puna puna, e ni isi o tamali I o le atunu u ai meisio tupulanga talawa wali I. Ha o a mata alo I aile sa walinga o le se furu no aso wha maite. E te e atuai iso o se tinga ma mawhatia ngau sa wanga, ua o I tina matamaitai. O le whaatara noanga na polo kalameina e le matanga ruenga o tina matamaitai a tina e wa fiu anga maanga fiso tai. Ma fuana whapea tātou ngani. Ona o le eise tātou wāwhea roa. O le eise wāwhea roa. O lusi le intensity le kau I elka ko society. Le closeness le sa ia. Pai le tuku. Il a como il va pacifica il lang il marunga A ngā luenga, e tā ua le ngā lue whatasi umo I tintino I rātou malu. It's a whole of government approach. Pea whapea I manatu, la awhiri whaamua mua. O tā wanti neia, ia, e tu iti afu I se whainga ni whai au na ui nei toi whatukula I ale sa waima. I ale o, pena twailangi le whaingo fie. Le leile tama, le leile teini, sili, tama. O se afine o. O oi foi five hours kam asi. Teini. E pe e toi taula I ngā le amata. E toi au titi loa tangata I ana ia. A wai pio na maa le sau noanga sunga I le malo. E foi na tauna I se control. Why not discipline ourselves? I tātou tangata, I tātou mindset. Ona e eile mana o upu. E eile tari tununga, a whai e malu le tupau tina matamaitai I whale, e malu fo I whafo, o pae fo ia maauli iso o se sau whainga, a whai e whaauau o na sawaina, o le amisi e a inga, e ka le sia, a fiu anga ai meisio le atunu ni whautua le lei, mo le manuia o a tai au. O tala noanga a no nei o lo wha mue le malo, e maua I se fofo le whaafita uli. Wa si itia le malamalama o tangata o lotu whanga I tūlanga o ai te tau. E bisinisi,
ngaluenga mafefa atawa inga. Ina ua o atu iai le pulo kalame faalawi loa le mtanga luenga o pesinisi ala manuia malaipai le neiva yaso. Ile saunuanga faapitoa le afionga le sui o fisasili o le mtanga luenga, na ia faamamafa i le manu lautia le malo. O le tatau lea ona iai o si malamlama anga o le atunu ulau tele, inga luenga, amatanga luenga ese le malo. O le sili au tu o le nei aso. O le sanga una ia, si tia le sila pia mana mana malama. O le atunu, ai maise o tangata whātau. O le au whai business, i matau o au whiai, whātau e inga tarwhia ngai, whainga whātau wanga. Ai a tau o matau whai o i a tangata whātau, whai o loa mo business. Les kala ina o businessi, a mea tō tino tau le ata mai. O kalame sosoani mo ati na o businessi ma tupe whawhainga ruenga. Ai a tau o tangata whainga ruenga, wha pēi la tō ulea na ruenga. Na whaatumulia le polo kalame, ma na mawale awanua e whaasoa i ni isi o furusanga le au whainga ruenga, e au ngalawai le whaamanino ina o le walai le whaangaio ina o pisinisi, ina ia solo i le tula fono, a toa male iai o le malusi anga wha le tula fono, e una iai le ia te taua tangata ia na ngā ruenga, ma ila tau foi o loo whaawhainga ruenga ina. Ua mai e ona whaatino le nei whaalawi loa, i le motu tele. O le taamirisanga la kapina whaatautaia i le asu tauna i ua mawai, o le ulua i taimine nao le tamaita Yohani Isa Maeli, e whaafui na isi taalunga e ala i le ngaruenga whaalau whali. I le pepo whaamtalanga mai le la kapi Samoa, na whaailoa ai ua tele tausanga whi naule nei tamaitai, ina ia o i le tūlanga, ma ua tele fo i taamirisanga i atunu mamau na aua iai, masanga wa o mai mo lea whaiwai le taalunga la kapi. O loo tūsia le pepa o whaamtalanga le toi telo tamaitai nei lunga fōle la tau sao. I le whaatautainga o le taamirisanga la kapi a le tu pawali i le vai asu taluai, ma o se matatia mo le la kapi Samoa, i le una ia leo tamaitai, e whaata uanga vaa ua ia i la tau. O le tamaitai o avi i whaalupenga, ma le tamaitai o tau sala talavou, o loo whaamawina fo i le te leo la sao i le whaamuemue, ma o le a fo i ua whaelo le langona o le tamaitai Yohani Isa Maeli. O le taunu unga le leilea o le ola whinau, ma ia mawhai o na whaataua mea alofa ua whaaoa inai, ina ia sa ili ei foi, le lumanai mo ia malona a inga. I talama le Pasifika, ua whaamtalaina e le litio whaavau maloa New Zealand tusinga malipoti, ua whaasaralawina e le atukuki, e whaapea ua ngai i lalo leo whai o mata upu tausawanga, e whaasanga i tina matamaita i e whaamawina i le nei tausanga i le atunuu. O se tala fia mo ta itai o le atukuki, a o whaasolo ai pēa na polokala me e una ia i le saunga le mua ta maitai uma, tu salava po o se tasi, mai se isi atunuu ai olo o au mau le atukuki, o le whaamua le atunuu, ina ia vau ia le tupo whaanua nuanga, o no sauanga ua whaatino ina. E whaapea whaamatalanga ale mtanga ruenga o leo i le atunuu, talu mai lava le tausanga e lua whenua tasi, ua whaau peo na whaititia le alia e mai utangi e whaasanga i alii, o na usawanga wawhaia, ma o le whaamuemoe malu le malo, ina ia mawhai o na tū mawai lava, i le tūlanga lea. O loo wawao lava le atunu o fiti, i manatu whaalia mawhesili ua whetulenia ne i le e-mail le palemi o le atunu, ia tangaloa City Venue Mpuka, ina ua tuliloa e le ofisa whaasarala o le Fiji Times. Le taitai o le atunu o lo malanga, pe aisea ua le tōwhia i le sui palemia, e tau avea tawhinga wha palemia pe a whai ua tuwa ese ma le atunu o, mō whunutanga, a wā o lea ua maua le au whaasara lau, o le tau a inga le palemia leo lo avea ma ministao ele ma le si umanga, ua ia tau aveina nei le tawhinga, wha palemia mō se taimi le tu mau po le acting prime minister, e ui o lo manino i li poti ala li tio whaavau malua New Zealand e whaapea, e le Italia ne lava tangaloa, i Fesili, ale nusi pepo le Fiji Times, ai o lea umana tunisi o se whainga i lea mio tonu lewa tula i mai le whainga malo. Ma ua te tauna saunoa atu le palemia Itali i Fesili watu ina atu, ia te ia mo le malamlama anga, o tangata anu o Fiti. Talafona mo le nei vaengo le aso manuia tele fuafanga o whianga i malea tunu u.
le wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau fa la wiloa e fia faya i se tau fa amali loto. Mau le fa mama avenga. Mo oe malau businessi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Ia na la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu fa lua ono tasi fitu. Ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa. 2AB le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Ia fia e whaatalo whātu i le nei vaenga o le tai ao i le mai moa whaafonga mai o le tātou atunuu i le tautua le nei a le si ufonga o Samoa le 2AB o le nasa e whaafonga mai o tātou talafou mai vai whanua i lona toi whaasalawina e pei o na fonga i nātu e matau aina i saako mai le vaenga o talafou. Tā lofa mālo le soifua manuia i le nei tai ao mātango fie o matua susulu ma neia le la le nei tai au fatalo fatu foi Dwayne ma lo le tautua ma lo foi le fonga i le nei tai au fo le aso lulu o le aso luas fulma le ono le nei o le masina o novema lua fe luas fululima ia o le aso le nei e taua o le one day millionaire ia po le aso le tupu te mana tua e tangata e no fom fa ingoa le aso nei fa me o le aso le tupu no winga e falling mai wa tupu fo ila o ile asol nei ia malo lo tato atunu ula ua maleifu mai malau su mai nga luenga matiu tel nei tai au fa talo fatu ai mai se o pa anga le si fonga o Samoa ia o lo fa peo na mafuta mai pe le ngata lunga o tato wala leo ia fa pe fo penga te fa ilangi po penga so ta inga o lo mafuta mai ia tunu e mamau ta lo falava fa ta lo fatu so i fua manuia ia te utou le nei tai au ia o se tai au matango fie ali Dwayne manatu ele o toi mau ona taunu mai le o tato li poti o le marketi tali wa toi le ia ta Filipepe ia pole ase tu langa o ile marketi nei tai au a fai o naisu e sau mea mata tali ia malo ia po o ni au fala au faisua ia po o ni au fruits po o alava i tu a inga po ni au koko Samoa ia on sai mai lato i titi tau no mai tato li poti pe ona ta ua ia ele tofa ia mausisi le utumosi ia le foi na tal no to foi le tai au ia o le ta ia le tau mai tato ripoti mai le maketi ia po a foi fua fai le anga ia la tala no mai e te Filipepe ia mese le fionga ia tu fansili pa malo to le fionga ia tu fansili ia bale pulenga foi mala fenga venga le tato maketi ia mese foi le vai ngol ICC malo le tautua lau afionga te mai tai pule o le tato maketi funga le ia autu ia fa pia foi le au fainga luenga ia mole va ia fo il tato marketi funga le tele le mea mata tele fuala au faisua io e oka kai wale to i se e fia nga e mai ia pia la le tai au ai te sau na tau sa ili se talo se ta amu se fai ia tato marketi le funga le te mawai ai ole a fale valu tai au nei Dwayne ia ole a fatasi mai foi ia sui ole tato fale meli tato fale meli ia mo le tato fatal noanga tu fa manatu a tili tato atunu le au nanga alo tato fale meli
mo lo tātou atunu le la fo mai ia tātou a fifi fa momoli ia manatua la ia o fale meli fo iwa ia le latou fa ata wa ia fo le latou fa ata le fo wa tele na mau le fale meli ia le vaenga fo inai au mai latou a me latou fa la au fa sa ina tonu latou wa fifi ia wale ai se fai toto ai le ai se fa ata o iai o le wafu o le malaiva a lele ia o le fale meli fo le ala e tau nu mai nele a fo le valu ia o le tatou a polka o le tatou talnoanga na pol fa soana ni tai au ia ma le fale meli o Samoa ia o tūlanga na pe o na whanga solo i fo i tātou por kalambe o le talo fa Samoa ia i le ni fo i vaenga o le tai au pe o na ma valua toi foi mal to fai mo sisi ia ile nei vai ngole tai au ia foi le nei ma futu malungo le avol tele ia o foto nga masani lava tau to nalo songa le mu ia fa man via foi le tua ina i fa na wa nga le fa nga solo ia il vai so nei so nga foi tau ia foi le malo sa si ia fa malo toi foi ia ile au foi so nga ma le au foi pepa ia misel tatum tanga luenga wa onga e malo lava nga lulue fatalo fatu ia alo sio ia manuia lava ia nga luenga ni yaso ia ai o lea fo i olo o whaanga so o lea so fo i lai le taha o le tu lai lua ia whaatasi mai fo i malu o le malo ia mo tatou por kalame fo i lea o le tite e atu i fuala au whaasaina tu sala o le vai aso nei fo i lea na iai fo i nisi o tūlanga whapena whala au whaasaina lea sa mau ai le tatou whai toa lea o le wafu whaavau malo i matautu au mai te tonu o le pusamoa ia e manatua la ia ele o toi ia se me o toi sa o tatou fa ata o le au ngana o tatou fa ata ia i tatou fai to ani ia awala le tulanga le so ani i fo nga luenga anai malu o le malo manisi o mtanga luenga fala potonga o lo latou nga lu e fa atasi o le so la ia fa awa o fo i o le fa poponga o tatou por kalame na say no to drugs ngai me fo ila malo le malo ia mo fa tino ino tatou talnoanga le tau le lua le uli au nei le afa le valu le tai au ia o le a tau nu mai ai ia le tatou fale meli mo le tatou fa soa i le nei tai au ia ai manatua ia o le foi ufanga solo ia le tatou sfulu ono aso ia o le tete e atu i sa wanga fa asanga i tinam tamai tai ia ma fa na teni so si sa wanga lava wa o le si foi le fa fita uli malu i tau o le tau foi ele ngate mtanga luenga o leo ia o le pe tau la mo ele mtanga luenga tinam tamai tai e tam fai tinea le nei fa fita uli malu tatou wa tunu wa le tatou mo mawin e te tele to fita no ai nisio o ata ia ma videos foi le sa sala la lunga o le ia ma vai ngo fa pena ia e pe tatou fa maluia le sfulu no so fa pispisa olia te e tuai ia i nei sa wanga ma nei fa fita uli tonu le tatou wa tunu ole tu sape a fa manatu aso nei o se longo se tata longo le fa manatu mai pea le tulanga o le onga o le fa le tonu nei mea o le sawa ina o tinam tamai tai ia pe fa manatu mai pe ia fa mai fo ia li e sawa ina fo ilato ia penga o ngilu penga o se luangi ali e sawa ina ia ia pe le mama fautina mama fa mafuli ai le tu pava o tinam tamai tai ia manai fa na tene ia ai o le tulanga na o lo ia mata upu ma mea o tutupu fo i le tatou atunu o i le nei vai tau ai me se fo social media social media le si fo i tu fa fita au le o lo fe ngai ni mata to le me fo i le o le tali tonu ina e se isi o mo me o tala e tu mai lunga o penga so ta inga wai te lo o le 5% o tala sa o le isi iva lima pasene ia o tala ele sa ia ai fa mai kala sa o le kala le si o makua ia ko i pe ia pe sa o pele sa o e manga ia makamak o le makamaka kusa pe se mea ho le fa fia ai la ko ngale kia ko i lunga fa mai woi ka fe ia ai le lo e ma ia makamaka se
Kai se ko kele. Io nisi nao mai nga foi o tel no to. Ia wa pe le sile au wala o sa we foi sa wanga la to bi. O lungo penga fiso ta inga. Le ala te ula mo ila ta tum tanga luenga tu iti ti al melo le cyber bullying. Ia le ta tu fam maluina ia le lama sina. Ia tu langa foi le tau fia ia le so ona la lafo fam talanga I lungo penga so te inga mau peng fai lai ia fa pena ai ona mau pel file mu wa e sawa e fio lolo le tu lo foi nei tai au ia ile vainga foi le fa se tanga nai lo le upu mare tale lafo tu lo lava fa fong bele tu e mana tua we tu in so na ava mai ia sesi oe ma sona la lafo mai ia ni upu ia matala ia maleleo e au mai ai e te langona ina lo mafatia mai e sa ai e pala le maa ai le pala le tala lona winga e tu mau ai pe ai lo loto ma lo mafau le tinga o fa matalanga ni na lafo mai e tu sala pe alu le fa mai ele upu fa mai fa le mau anisi fa mai ia e fa mangalo ai le ngalo ele ngalo upu matala na la lafo mai ia te oe taimi fo ina e luta ile tai mtu langa fa pena ia o sawa ina al mena ia sawa ina matua sawa ina lava ioe ia ai ole ava vai fo e tuin ataliu mai fa fonga mai tato lipoti mai le marketi funga le ia fa fianga nei mai line a welua mal fa fianga pe a esiva e siva mai fa a Samoa o lava o le tausala se mai ala ia maata fungai wala si au tanga tinga le tele o siva mai fa fo se senga o faina I winga peitai se la mai te ine Samoa ko kawa o siva awale fa vaina yo no mena yo lima ia sausi yo tanga manaya ata folina tinga la tele o siva mai fafo ese senga o faina I winga peitai se lalo mai te ine Samoa ko kawa o pele oi lo loto Samoa I la uanga numa lo la lele e tu ma wea oi uale o lele tinga la tele o siva mai fafo e se senga o faina I winga peitai se lalo mai te ine Samoa o kawa o my fafo ese senga o faina I winga peita se lalo mai te ine Samoa ko kawa o mai mo ma fa fonga le porkalame fa ingoni na ole logo le tawa fiafe ile a fole ono le fiafe a so kua a so lulu ma so fala le wa sto tase o fa sala ma fa pisinisi ma tanga luenga fa la pot potonga company ma pisinisi fa pe foi fa silanga fa la tele ai mai se lava
o fa'asilasilaga le mamalu o le atunuu o le atu'u fa'atasia'u mai lenei polokalame amataina lenei polokalame i le asolua sefulufitu o le masina o ke topa alua afelua sepulima e luga o le tv iva ma le 2ab le tiufofoga o Samoa. Wato Day Masaya Fanga Secondary School, 60 out to a beat. Música malie, awe, fefe, mana yasivae. Música malie, awe, fefe. Se mai ona tene Usumai la pesenalie Ala tata mai mare siva siva mai fata mati mausoso E mai lua ala wale pao Jesu haki miti fala lolo Awala te ta fali la upira meia seta mamai Ni sio fan fi fiango le nei vai ngole tai au ya au si mai fa funga le tunu le o tonu mai tanto reporti mai le tanto fili marketi mai le tanto marketi ya I funga le o fo le fa funga male mai mo le tanto want to know. Tato watase ato tato ripoti tu sa watu ya ile tato marketi fungalei au wale silafia ya tulanga fo epe ona yai fuo fa ile leanga ya isa tato marketi ifungalei nei ya fia voi fa ilo le o mafatasi ya male fianga le tamaita ipula le tato wa marketi fungalei ya pole office sili lango ya alfa la pot tonga tawi fa la lavi fa fosei le fianga ya utu fa sili palolo titarama ile nei ta ma lo so ifo manu la fianga utu Ya malolo soi fuala o fionga a tafiri pepe ya maisel po kalame fatalo fa foi le pai etelo le tata wa tunu o lo maua maile nei fa sala launga malolo soi fu maua le nei tai au le tau soi fu ya le mato wala foi male malo si ya le nei wa moto e amatalia ngaluenga me tata marketing nei malolo soi fu manu ya mai tau watu o le ala tata amata tu foi le tu le ye me mata ya o le fu wa amata na ngai mai le malolo tata tunu wa utu Yes, au le nei lava le sau noanga ta Filipepe. Wa le va nai ta tonu le tato marketing nei le mamalu telo le tato watunu. Ia wa le fo wala tala tal fai unga le vai aso. Ia mo fa taunga fo. Ai mai se ia ole aso pele nei ole malo. Ia e tele ia tato fa tawi ta tonu le marketing nei. Malo fa tai. Ia o le ua amatana fola tato talo ia e pe ona sila mai ai le tato tunu. Ile nei vaenga le taiao ia o le talo pa ile na lua fa lima talo ia ile tau talo lua sultala hei fa tatu tanga talo na ile mai ona fola ia ile anga mai le mamalu mal pa ia se tatu tunu ia ile nei vaenga le taiao tele le talo mapo le lei ia tulanga pe na ile tatu wa uta talo na ia o isi fo ia talo na o le lava fola mai ia la tato uta tele level nei ya ile mai mo mai mal fa fonga mai la tato tulu ya ile nei fo itu la tai au ya mawai matato au fai palangi paka matua lelei manaya ya se mai la ile si tu le ya o isa tato tau talo na ua mai ona fola atu
Ia o loo fefilo ia i le talo mumu ma le talo paepae. Ia tulaga lava le tautau mafutaga. Ia alo tatou atunuu ia mai se o tele na ia tatou malo malanga mai fafu. O le talo mumu le na. Lua sulta la le tautalo. Tasi lava le tau le anga e tatou tautalo. Ia o le lua sulta la. Ia le na o loo faavasenga lava tautalo. Lua fa ono fitu valu. Ia talo i totonu le tautalo ai lua sulta la. E lava le ia i le vaiaso. Mana ia. Ia tatou se mai le isa tatou au fai palangi na. Au fai palangi. Tele le au fai. Ia. Sila mai wa matana tau pula mai na ini au fai na. Mana ia le vatu tau fa pula. Au fai palangi maua male au fai paka matua le lei o kasi au le lei au fai paka. Mana ia. Ia, hangai mai lo tatou atunuu. Tulanga pe ona ifa taunga le nei tae au. O ise tatou tautalo na tolu fa talo. La popo ayo talo. Ile tautalo. Lua sulta la. Sila mai. Fai sila popo o talo. Mawai mal tau popo. Ua mai au na oa. Valu iwa popo le tau popo. Ia o isa tatou tautalo na. Mawai fo ima tau uli. Talo mumu mal talo pae. Ia o isa tatou au fai na. Au fai palangi. Ia o isi talo o le to'atele. Ia o lea ua. E le i taitaina umona fola ia. Ia tatou tautalo. Maua ma le taamu tonga. Maua le taamu tonga. Ia mana ia. Lua sulta la le tau le taamu. Taamu tonga ma le taamu New Guinea. Na lo maua le taamu tonga ma le taamu New Guinea. Le ua matona. Le ua taunu mai ia tatou meleni. Meleni la popoa mana ia. Maukeni. Kafefe maukeni. Ia. Malo soifo manuia fatua. Malo lava soifo. O fele anga i mai ai le fatau. Wale pata. Maukeni matalo. Ia. Malo. Fia tawal maukeni. Korus fulu le ako. Tolu sulta lai le ato maukeni. Wow. Tolu fulu ta lai le ato maukeni. Lua fa ongo valu. Iva. Ale la popoa. Tolu sulta lai le ato maukeni. Mana ia. Tau ngofie. Ia, tato se mai lea ile se tato uta tele lava le na. Ia, le fato atau nu mai. Matau na fola tato talo. Ia, o le uta le na mai la fio anga fale vau. Tauli. Mana ia. Lua sulta lai le faputunga. Oka se mana ia. Tamala lea fato anga le leo na valu. Ia. Ia, o le ato atau nu mai le tatou uta Isalaelu. O le uta Isalaelu le o tau nu mai. Morning uso. Pele sa uel whaataunga. O whaleasiu. Whaleasiu. E fial tau pepa Isalaelu le anu. 5 kala. 5 tala. Wah, mana ia. 5 tala le Isalaelu. Whaafitai. Ia, tele tatou au fai. Tele tatou au fai. Tele tatou au fai pe ona silsila mai ai au fai palangi. Maua tatou ato koko. Maua tatou ato koko pula manaia. Tolu sulta lai le ato koko. Tolu sulta lai le ato koko. Pe taui lei ma le tele ona ia tatou tangata le ua malanga mai atu no mamau. Ia, le o iei ma tatou fusilu au. Maua tatou fusilu au, tālal fusilu au. Tele lau fai misiluki o ka se la popoa. Au fai misiluki, purkan. 5 sulu tālal tau lau fai.
ia maual pa ur fasuru pe ai anga mai manai au fa Samoa maua mala au fa Samoa tele au fa palangi manai ia maua ma ato ulu tolu sultala ile ato ulu mai la fio anga no fali manai matua lelei ia ole au fa 5 tala 5 tala ma le suru 5 tala tawal au fa ina silsila mai ai ato ulu na tolu sultala ato ma fala ya manaya mawe matato akoesi pula leleile akoesi manaya le supoesi ya por kokoesi tai au tele au faile na au fai palangi poila palangi mai la fio anga wale sa luas sultala a matatuai le tau tolu sultala ya au fai pito i umi mala popoa fa sultala mana ia matua lele ia tato fa solo mai tele tato wa tau popo ma wa tau popo le o mai ona ho lele tato popo ya ile sila mai el tato tunu o isa tato fa putunga talo na talo mumu talo pa fe filoi luas sultala morning luas sultala talo ya tato wa vaisalo le kokoesi ya mole malual tayau to telele usumai nei tayau ole kokoesi mawar ko pai tolu tala ko pai ole koko laisa ole suafai manaya ta pena lelei manga sese lelei ya nga fo so ifo maloloina me sel malual tayau le nei tayau ya ole mai mo mai na tato tunu ul tato li poti atu tato maketi funga leile nei tayau ya ele ngatai tu ile tu o me mata ya fala au aina fala au tau mafamata ya mai se foi ya ole vaenga lelo ya tato tau mafavela ya ele ngatal na ole tu lelo ya tato a furi maketi ya ile tele maleano noai ile nei tayau ya ai mole langa nga fa aftai tele mamalo tato tunu ulo anga mai ya mo tato fainga fa taunga mai sol tuaina ya o fainga fa taunga ile nei tayau lo fiong utu mole fo ma fa malo mal fa aftai na fiong tama tai pule nei ya awal tato li poti nei tayau ya fa aftai lava mole ava noa ya fia lava le maketi nei ya mauale nei ava noa fa auro ya awale fa lawi loina male tala ai fo yo vaenga uma o lo itotonu le maketi nei awane ngalo awa te alu mamao o lo tele o lo fau masoloi a tato o lo ai fa yelo filifilinga i tonu tato maketi nei maliu mai a fio mai tatala tato maketi mai le lima le tae au tapu ni el se fulu le po ia ai manu tele ina le nei aso malava singa sa moa male au fa ponga mai le tato maketi funga le nei tae au maluia nei aso to fa se fua Ia ole na ua whaafonga mai mo mal tātou atunuu i le tātou li poti mai i le maketi i funga lei le nei tai au pe ona tuina mai e le tofa ia ta Filipepe ton moi mausu ia whaatasi ai ma le tamai taipule o le maketi i funga lei ia utu whaasili whaaftai atu le tātou atunuu ia ole na whau mai mo mai ia a fai o nai tau sa ili se mea mata o le tae ao, ia po o se mea mata fo le asala, o tele le mea mata le maketi, su mai matala au mai. Ia leo mawhatasi nei fo i vaenga o le tae ao, ia ma le fionga ia tavui mai i le tātou fale meli o le tātou watunu, le fale meli o Samoa,
ia aua foʻi le faamalamalamaina ma le toe faamanatu o le tatou atunuu o le tele o auaunaga a le tatou falemeli faatalofa atu i lauafioga tavuʻi i lenei taeao malo le soifua manuia ma le lagi e mamā malo foʻi le ona saʻi mai le tatou polokalame lenei taeao mua faatalofa atu foʻi le afioga o tatou faatasi lenei polokalame ia mua faatalofa atu ia Samoa ia mai lava le taisamasama le tuʻimanua si paia taiuluula lenā fanua ia e meise foʻi paia i aiga ia e meise foʻi ia tapaau ia ma toʻotoʻo foʻi o se o tatou atunuu pele o Samoa tainane foʻi le o lupe faalele o talalelei o loo no manu ia ua Samoa e so o se tafa ia po so o se vaega lava o le kolupe o loo auai ai ia e meise foʻi le tapuaʻiga o tatou matua o loo po lava le fala maula le iʻula ia me se foi faatamasoaliʻiga se o tatou atunuu i le aso ma le aso ia me se foi ia fanau o latalata foi vaitaimi o laugatoni ia ona mae foi lia auaʻoga e tapena ai foʻi mo le masina tāu o lenei tausaga ia faatalofa lava good morning ia malo faafetai ia e tatou taufai ofo alofa foʻi lenei taeao i soifua manuia lea ua au mai le atua lo soifua mai maso matou foʻi ola tatou aulia mai lenei aso fou ae e te afio mai la lenei taeao o le fatoaʻu mani matali e matuaina o fai atu i le atunuu afa le valu ia faatasi mai le faaululuga o le falemeli se toe faamanatu a tatou auaunaga ae maise ia o le tasi lea faitotoʻa o le ua tele foʻi na maua ai tatou ua fifi foʻi gai amai ai makakofua la au faasai ae lafo atu o tatou auaunaga uae o le tau a le tatou atunuu sa masania ia so la a kaʻulu le falemeli i o me lafo ai kusi ia ae saunua ia lauafioga faafetai lava mo le avanoa matagofie faafetai foʻi le tatou ala leo le 2AP e me se foʻi tatou TV9 mo le avanoa matagofie faasoa foʻi nisi vaega o le tatou falemeli o Samoa ia e me se foʻi fuafuaga alu mamau ia lo galulu e vavalua ai ai le me se foʻi le fioga le minista ia me se foʻi ia le sui minista o lo faatasi pe i le tatou falemeli ia me se foʻi le ala leo le fioga ia le ilua ia me se foi le tapuaʻiga mai foʻi ia le afioga le laʻauna faufau le fioga le tanuvasa ia po agaseata foʻi e mese minista le tatou faamoemoe a le tulaga lava ia le tatou falemeli o le faalauiloa ma le faamanatu o galuega lava le tatou falemeli o loo iai nei mese foi felauaʻiga o tatou afifi mamafa ma afifi mama a faauiga le afifi mamafa o le vaega falena mai le tasi le kilo ana i tofu kilo ia e le gata foʻi lea o le auala foena le vave ona taunuu ai atunu mamau mo le silafia e lua auaunaga o le tatou falemeli mo le aveina lea o le tatou afifi i niusila ausitalia ia po sisi vaega o le lalolagi seʻi vagana ai ia amelika lea o loo iai le tulaga faena lea o loo taufia le tumau i le tulaga lea o le lauina o le meli ona o le toʻatele o le tatou o le vaega uma po le posto o lalolagi ua uia ese le tulaga lea lauga o loa i Amerika o le vaega le Trump lea toe faupopo ai le tauiluga lea ua pe ua faafaigatā le tulaga alo galulue pea ia le tatou falemeli ma vaega o atunuu mamau i fafoʻi ina ia faataunuu le faamoemoe lea ina ia mafai ona toe lauina meli ia tatou mo Amerika ia pe o tulaga na o loo faatinoina pe le lauina o tatou meli tulaga tautusi ia o nei vaitau o mauluga le teknolosi e nei vaitau o tele faogā ia auala vave aluluga o meli ia po pegata failagi foʻi lea lavina o meli e le temi lanei o loo galulue lava le tatou falemeli ma tulaga ia ausia la vaega ia i le auaunaga ia lea o tatou faogā ai vaega ia o le galulu e faatasi e mafaiga paaga ina ia mafai faataunuuina le tulaga ia mo le silifia ia o loo mesea tulaga ia tau financial inclusion o faogā le vaega lea o lauina o seleni le i fafo o loo galulu e faipaaga ai tatou ma le vaega lea o le Western Union ia Pacific isi ina ia faataunuu atu ai le tulaga la lea o faogā ai la ia ua la tele vavave mo le aveiga o seleni lea pe o isi auala ia loo fagasolo ai le tatou faamoemoe tulaga foi tonu o le tatou postal shop
posto shop lo ia tulanga le tato Christmas cards. Yeah. O le postcards masani ale tunu o lo ia tato historic tulanga vai matanga. Ia mbese foi tulanga pusa umu. Ia mo silfia le tunu o le mbol pusa umu i le. Oi ole fa tau le falemeli pusa. Ele tato falemeli. Ia pe ai asi tua. Ia e mana o miolo asi tua i tulanga na o lo mau le tato falemeli. Ia o lesi foi tulanga o tato venta si o lo awai tung. Ia mo tangata vai pisinisi light. O lo ngā lulu e whaatasi ma le tato falemeli tulanga. Wale whaatau ina o nai mea tau lima le ngausi la vai nei. O lo maua e lei materials. Ia o ato foi tamai tai. Ia o purse o tulanga wapena. E ngausia pe Samoan mei. Whaina vai ngi Samoa. Ia nisi foi o alo ma whanau Samoa lo whele tulanga lo whaima watu o le tai pese ma teti lai titi whana le tu le ia business anai tangata. Ia misi foi mei o sei. Ia ma mei o ofu ia o tai pe o le tulanga whana le brand le o le sole ma le sunga o lo maua i o. Ia o lo mau so si toi ngā mi tia foto mai tai. Ia misi foi whanau mali. Pe o nisi nā vaenga o lo whaatino pe le tato falemeli. Ia whila ua ingal nā leonga o tau mawhai lava ina ia maua le suinga. Suinga leo le televavave ma le teknolosi. Ina ia tau mawhai tato falemeli ia ngā lue le suinga. Malo, ia, o lea lai mai tau watu lo na winga ua su I whewhiloi au nanga lai tono le tato falemeli. Lea mai mo mwhaafonga mai tato atunu. Wa le ngata ina lafo ai le meli, lafo ai le awhiwhi. Ia le fo wai ai mai isi au nanga ia e pe o na saunoa ia le awhionga e tavui. Whawhea tu lang o tato lai sene, o lai whaatino lava e le falemeli tato lai sene fo ia temporary. Ia, man sa le lava pe o lisi vaenga la le lo tite lo tato whanga pe maulo o alu le. Mai se lava tato tu risi mana tato tangata I malanga mai whafolo whanga le au nanga le ngā lue whaatase tato falemeli ma le LTA. Ia, o lo whaatino ino la le whainga o le licensing, le temporary license pea mana o mia. O lo avangoa so se taimi e hafi o toel malo le tunu. Ia on whaatino weli e awala e au na whaatino. Awala ia utu mai tai ala le LTA. Ia mo le saunga le mu o le whaonga ina o le fui au nanga. Ia ele nata fule ngā lo tato whaatino le awala le o le whaonga o le totonginga o pili telefoni. Ia e misi foi pili o vai ma tato pili o mori. O lo totongi lama le falemeli so se tafa nei I salafai ia mai nei upolu. E whaatino le wha moe o le totongi I le falemeli. I whawhaingo fia I whaana le awala e uia e misi foi nei tangata ia maainga. E lata ane le falemeli so se vaenga lava o le tunu. E mwhaiona maltau sau ia pia. E totongi lau pili o le vai ia po le pili o le telefoni ia e misi foi o le pili o le mori. O nanga na o lo tatala pia. Ia o lo whaatino lava le temnei. Malo. E whawhea le tūlanga fo I leo le tala ina o pensione le au matua. O mwhai lama nanga I atu o le falemeli. Ia, o le si tūlanga na o lo maitauina ma o lo le lei lava le whaatino le tato falemeli tūlanga lea. Ma ua mole elanga whawhtai tato nupi wha. Ua maitauina o whaatelina. Lo ua le winga o whamtalanga ua increase I le masina I le masina. Ona le au nanga whenai tangata matua I le alo le lato pensione I le commercial bank ia po o le saufo I tono le samo pose lai titi le fi. E pe o le tūlanga na o atu nei tangata I o le falemeli. Ia tala I lato se leni ona e nau le lua tāla le fi lai e ave ise mai tupia anai tangata matua. Ia e mese foi nei tangata ia lo maua ia le mana o mia le ele tūlanga fo le soifua malolo ina. Ia lo leo fu amata na watu e talaina ia lato se leni pensione pe o nanga na tato falemeli le ia mese foi sa la fai. O lo le lei mea mai tūlanga whaatino ino le wha moe. O le tūlanga I mea o whaamomoli tavui. Taunu umai so se whaamomoli lava taunu umai. E te tau lava o na ui mai. O la fo ia ia ma le official tiu te mole sia ki ina o whaamomoli lava taunu umai falemeli. Sa o lei. O le silafia le malu le tunu. O temi nei e le uto e sao se tūlanga whaanga le wha la tua e tūlanga I so se meli a meli falemeli.
mo le silafia taunuu mai lo le tagameli o scan o le scan muamua na o le malai va'alili ona o atu le lau faigaluega au mai le meli ma o loo siol tulaga na loo siol le meli o le transportinga mai la le meli mai o i faleolo i matafeli e le mafaina tatala i se lo ofisa le siol wai e momulu lo le pingi ngai lo wa ele me fa le tonu tulaga ia mal tulaga tonu foi le o lo maulunga e ale le fatino ina le fale meli e tele ona tol se lo pasen le fatino ina fale meli pe autiti lo mai le vai nga fa le vai mai fa fo tulaga tau meli po le fe ave ina le meli tonu sa mo lo maulunga per fatino ina services ona watu lola yo le meli a sau o taunu mele o uli meli po le fiafia li tapunia ona le rotea la le ofisa la usa o to tonu le o le potu o fa no ina storage ona moe ali na le meli se au le se longa la o taunu o le tato customs e na fato a tatala le customs ma fa nga solo lola scan lo na lua la nga le se la pasene o loa malava ia au mai alu mai tono masingi lo ia tono tato ofisa ai la se me detect ia matoria foi la unanga vale customs or K9 e ai foi la mal tato tai faule e felo lo ai solo tai faule tono le ole ofisa mo tulanga la ia ele to esa o ese tulanga afa pe mo se tulanga fa pena ele fale meli se tulanga va ngale failo mataulia la wai ai o le customs o le ngaluenga la ngal customs ngalue va lu ai male malun malo fatino le famo moi mo silfia na tau sanga o taluai o mal termine ele to e mau ase tu langa fa pena ona le o le scan o le mlai va lele o le fo le scan il falmeli o le to ile se mi tu mai tu langa le talu ona pe o tato control ngalo ia le fa ngai no fatino le famo moi em vai na sa no se I tau fa manino mai el tu langa le na sa no ai te mo fa pe o le fa se ngai no le mafa fo I o afifi po fa moli alo fa tai o le terminera o nanga le o le vala o nanga le tato fa le meli e lua vaenga o lo mana ai fa pete la tu e to tongi le o nanga le fa na ile EMS o le au nanga franga le ina ia va veo o le courier services le e le tau fa popo e lunga ai le tangota ona mo le fia le tunu o le fa le meli na fa vai ele malo ina ia fa ngo fiele ave fela o ino meli tangata sa mo I fafu matunu mau sa matara le tusi tusi la ia le sa fu ai kalama matulanga ma fa pena mo le sila fiele malu le tunu lo ia o le fu na mata mai le tatu fa le meli tele e se le tau o le tulanga pe vai ai o tata no le tulanga le e ma fai ona ave van fa no tu I ako ia ma sen ave ngi sila wa ngale masangi afa pe ke tekina o ovala pis ma fai lana mai ui ma fai na ui tu le fale meli tulanga le ave lo pis ai tau ngofi na le lo tano fa tau lo pis o le il malai vale le fai le sing tong tau o tupe nai pe no mo foreign tupe au ia tatu tupe sa mo la vai ai fai na ave lo ato e sa mo le kilo kala tau tolus fulu ave te malanga New Zealand po Australia e te malanga la vale le ai watu la vala ato pa me pikina e pikilanga le New Zealand Post ia po Australian Post I tulang fa pena ai o tulanga e natala le fa tapula ina tolus ful kilo e pe ave foi sa pusa po le ase me te firma na fa mo molio I sa wala la pusa le tau le tolus ful kilo lona mamafa e fai ona mato sentinga po me lo fatino termine o lo fela wa ia me sa me o la o material sila lo la u tunu I fafo o lo fatino to lava nai tangata fa tau pusa umu tu e to tonu e on fatino folela o nanga tato falbeli e le nata fo le nata to koko sa mon tu langa fa ia koko malu o lo fatu lava ipu ia ona vatula ia tu lo foi tonu le tato pusa umu ia fatino fo le ia tu langa na ai o tu langa fa funga mai e lo fa ile ava terminei
o le tūlanga whātau sang taluai le sa mai ele lapta ingo whāsale awa on toi senti whaongala le au ondanga le whale meli. Te mine, toi titi a mai ai fisota inga ma New Zealand ma tūlanga na. E on toi whaatino vole au ondanga lo mwhainga watu le awa le i hatunu ma. Peo tūlanga na lo whaia whiutana inga ia mawhai ona a maua le wanoa. E la wai fela wa ye tulanga yo o loa nei tato tangata whangala na vaenga le wai tangu fi i le la wino Taipei o la veno koko ma tulanga whapena e tangu fi la le whanga ino tato whalmeli e peo tulanga na o tato whalmeli foi wa uma sentia e le tato malo ya tau talwhiangai mana i le upuna tau talwhiangai ina i so ta i tangata umal whatino ino le wha mui mga whatia na whakatau lima ina tau le wha mui Malo whaatai sau no e lo fionga o le ala umai tau watu ia umanino fo le tele vaenga o le au nanga a le tātou whale meli a walo tātou watunu upei o na mai moa whaafonga mai nei taimi. Ai la fotu ia nei awa noa ono tātou taimi. Ia sau no ia lau fionga po ani si vaenga i te ua pa ui ati a ona o fesilia tuai. Ia a wale au nanga i sanga whaamanino atiri tātou watunu ule au nanga tātou whale meli. Nalo lama whaftai. O le tato pusa meli. Mo le sile fia le tato atunu ia tele au nisi o tangata wa me wale tu tāua le pusa meli. Mo le sile fia pe on se temi o sola. Tāua se temi o sola. O le tūlanga leo le teknolosi tele vavi. O leo o tato o le platform o le e-commerce. Leo whao nai tūlanga leo whaatau online. Whaatau tūlanga whao nai le platform leo le Alipapa ia po isi vaenga o le Amazon ia po lisi vaenga tau eBay mo silfia. O le Alipapa se mo se o le samo posta va ia e faia se whaatau i lunga le platform le o le Alipapa. E saula o le samo post. O nau tūlanga ia o le Alipapa. O lo o ia company vele lati a maia ia tūlanga vawe ia whaonga ele au nanga lea. Whaonga ele Alipapa. E whaftai fo e tō telo malu le tunu o lo faia tūlanga lea. Ale e whaatino ino le pusabeli. O lau pusa meli tonu ale le pui ai sau o lau whamoli. En sau ala ia ave lau pusa meli o nalonga toi fuile o lau fisa o lau man pui lau meli lau tonu o na let fuile whaatino o lau kilia ina o lau whamui. O tūlanga na lau e ai a whafunga male malo le tunu a whai payment online o ia min whaatau online. O le platform le Alipapa le wa tele na. E ui mai le whale meli. E ui mai le whale meli. O le sootanga lea o le awai atu pea i whonotanga i atu no mamau. Ia masani ela ma tangata ia involve i saina i tūlanga ia o tano ina o whamoimoio e-commerce platform. O lo o whatana no aina le eBay ma le tato Amazon. E na ia taunu mai nei Samoa ia tūlanga ia toi titia mai ia whiutanga inga le ma New Zealand ma Australia. Ono le tele o le platform le Amazon e one le jurisdiction le Amerika. Rongo inga o tai ni Samoa. E tele la na halu kukuila po pango tulang whapena. Ia o masalo le la ia le Amazon New Zealand ma Australia. O le platform langa e ui ai foi tātou mtulanga uma pia whapena o na manuia ma whatau no ina le whamoi. A o tulanga tato le pusa meli, pe ona fai atu, e se lauta la moli tausanga. Tu sana ma le valuta la tolu le masina. E te tongi ai le ngā lau pusa meli, e watu ai fo i tonu ia wha mamoli, e misa fo i tulanga ia lo ngā lulu e fo i manisi o matanga luenga le malu. O le whatau nuina le watu le pili o le moli, po le pili le vaitonu lau pusa meli. Ina ia mawhai la me tangata tala lan pusa meli, ma watu e wha mamoli pe o atunu i fafu. Ia o le ngata fo i nā tatu pusa meli, ia o le seisi mana o mia, o lo lava tatu pusa meli te mnei. O lo no winga e lato e tutongi, ia o lo no ina tau pusa meli a toa se lau, i le tausanga. Ia mare fitus fulta lau le loka po le ki. Mo e fia faise pusa meli, a o e o lo iai. O le aso totasi o ti sema le mahe a ile sulua masina, ia anto e tutongi fo ila ia o lisi se lau tala. Subscribe pai mo le tausanga a toa. So tūlanga la na le au ngā tato pusa meli. E ona mawhai e ona whaatino i anga luenga le tato malo. Te lunga e tausanga toi fo ele telo mtanga luenga. Ia wha ngā tato au nanga le pusa meli.
ina ia whaauau I peon whaatino ngā luenga ia tatou o le whalemeli tonu se o tatou atunu. Ia ma whaatino pele au nanga leo le kiliva o tūlanga tatau na iai, ia e mese fo ile ave o documents o tūlanga whapena, ia o se ava noa fo I e whaftai nei lo ia. Ofisa lo ia, e mese a meo documentation whaanga leo pepa ia e saini meo li liu. Ia legal adoption. Ia, adoptions. O documents la le saini elo ia e mese fo I a inga. Ona sen sa ole atunu I fafo Iento sen la mai fo le il fatino ngole fa mo mo. E se fo le tau o le fa mo mo wa original documents o me tau. Ola ona tonu anga tato fa le meli le lo fatino mata tala I pele au onanga. Awa e sau se taimi I le luma na I lau titilo le fa le meli. E ona yei fu fuanga e fa nga tato fonu fa vai. E ona mawhai ona whainisi pusa meli mo le malte leo le atunu fufuanga alu mamau le tato whale meli. Ia ma le tato whamoe moe matango fiele e ona le uo o le tato le la o le masina ta ua ia o le masina whanau le pepefo. O lo iai la le vaenga lea o le delivery a le tato whale meli ma le Christmas postal cards. Lono winga o le whamoe moe talusanga tuai o la la whela wai hempa sa tele mtanga luina. Ia leua mana le whale meli e whalau I loa. Ia watu o hempa centers ma receivers details. Whatino le matou le whaonga le post, Christmas postal cards. Ia noa deliver le matou ena o sultala. Kawa le postcards ia ma se vaenga lava o le kilivaina nai tama o le hempa. Ia na malolo ale o matanga luenga le tu tawalu ni stemi ala u fatino ale el fale meli le fufuanga po fielme ave o le tau lava na e fatino el fa moi pe yo se tulanga na to fa popo to ai ni se au nang ina ia so swani pe fa wa le au nang tonu samo ma lo fa aftai sau no e la o fionga te vui mai manatu o le tele fo yo vai ngai pe o le sau no e o manino ia ile fa fonga foi mai mo al tato wa tunu ai o te tonu foi e taua tele nei por kalami mai taua foi le malama o tato wa tunu il fa ngai no le au nanga tato fale meli a tonu to e mawala se si lao o iluma po le nava yaso ia tato to e felo ai foi le mo le fa malama mai na tili o nisi au nanga alo tato fale meli ia ma tu mai foi ni fasili al tato wa tunu upo a ia nisi vaenga e fia malam la mai e fa taitele lau a fionga mo fa malam la mai na ia tulanga na fa ua mai mom fa fonga mai tato atunu e ta ua tele le pusameli pe on sa no le fionga e tavu e mo ilava o tato ia ile vai tau o le teknolosi a ofiso ta inga tele vavave ia ai ta ua lava vaenga ia sa tato fa onga ina mai le amatanga e pe ila o pusameli Ioi, le fa ua sa no tavui na se lautala e to tongi ana e fe alwa lwa ia le tau sanga ato asfulua masina ia fa to ato tongi foi pe amai ala stolu sutasi o te sema o le nei foi tau sanga ai fa tai tele ila wa fionga mo le ava noa ia tau ina ia lo fangia le atua fa manuia tiu te mafaiva o fianga iai ai maisele nei yaso ia male anga atu li fai unga o le nei va yaso le naua fa afonga mai mo mai le tato e tunuu ele tato por kalame ele nei tai au male fionga le fa ululunga o le fale meli o sa mo le fionga ia tavui maua se isi a manoa o iluma tato to e feilo ai ia manu te le ina le nei yaso sa moa fa soi fua ia